kota juga membackup. Jangankan 10.000, 15.000 pun kita siap menerima umat Islam yang akan berbuka puasa di tempat yang begitu kita banggakan, Pantai Losari. Ikhwati as-saimin alladhina karramuna wa sharrafuna bil hudur fi hadha al-yawm al-karim fi al-yawm al-thani min shahr Ramadan hasb ru'ya جمهورية إندونيسيا واليوم الثالث حسب تقويم القرى.